Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sining atamata naf ngala ta'ala engke pada hadir yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nasabak papilalona pengala ta'ala nato pada engka sima depu-depungan si pakaian rendra untuk pegok dua telu deceng rilalena iyeweni. Hadirin hadirat ikhwan fillah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Siddi hadisna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rampai terima kadana wa ramadanu syahru ummati. Yero ular ramalangi apunanne umat. Jadi yero ular ramalangi naberangi pengala ta'ala untuk iri umatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba angka nang kasewa wetu yero Nabi tak marelawi lorif ngala ta'ala maka di Nabi tak rilal parelon na lorif ngala ta'ala efwang ajak mota falamperi wi umuruna umakku aja mota fapade umuruna ummaku sibawa umma angkeriolo supaya umma angkeriolo taro malampe manang umuru marelawi nabita makadae fuang aja mota falamperi umuruna ummaku nekeyero fuawellau tawerengi wattu yero ummaku makasiwiang yero wattu nonre makasiwiang pada fadai angka nasibawa umuruna malampe umma angke mondriolo yero farelon naro nabi talor ngalat gangkana riwerenni iyewe ular ramalangi narampeni Nabi tawa Ramadan syahru ummati yero ular ramalannya ulang apunanna umaku batuan na ada nakelorengi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalenna iyewe ular ramalannya ripakai makasiwiang sarekuameng iyewe umur tamafoncoe si angke isi bawa yero nange umuruna umma angke mak diolo
nari lalana iya ular ramalange megalada dece wadi pegau pegani pakas wiang wajie pegani pakas wias sunnae pegani alaleta wadi pegawi sampai kita bisa melakukannya secara berjamaah. Apalagi narekoi pegau iri lalana masjid. Masjid ini adalah tempat yang paling berberkah lalana tasik dia kampung. Dena gaga onro kami namatan re barakana sangadina masjid lalana tasik dia kampung. Nasabari lalana masjid di situ ada berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasabak tungkat yero masjid di situ ada bekas air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kamakutana. Tekko carana nangka bekas cemena Nabi ta'ri sidie masih. Wafir risalah. Rilalana sidie risalah rirampai. Maka dayero nabita tempo na mate demetto na pada idi rufato biasa. Aja gaga bayangkan maka dayero nabita tau biasa pada kiro dena pada. Yero tempo na mate nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iponcoki bicara tempo na melo mate nabita angka papasanna. Kudangi sahabat baja singa dia narik pemate ka dan ini namanya adalah wasiat. Baja singa dia narik pemate ka na podangi Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yerwai macam merenga wai buku. Angka buku ranakia nabita namanya adalah sumur Gars yang ada di Madinah. Pasang nabita. Yeru macam mereka. Poncoki bicara. Ketika Rasulullah meninggal, yokani sahabat imale yerwai bungeronang. Purana yala yerwai bunge, lai cammeni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempona ricamme nabita dena fada tempona ipakalu tomateta idi umana dena fada. Yaitu idi nareko macamme tomate ki icamme tomateta berlaku hukum gravitasi bumi. Icamme ki icamme tomateta atau camme biasa ki yero icamme tapa icamme na tomateta buat lo tege lo yasi lo tolo yawe. Lau Yahweh berlaku hukum gravitasi bumi. Nekia tempona ricamme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yena ronangi wakada aja tabayangkan nyaleta pada si bawa Nabi ta. Tempona icamme ronangi Nabi ta, icamme ko sahabae tidak berlaku hukum gravitasi bumi. Yero nange tempona ricamme nabita ibollo niwai nabita dengan sumur Gars engke nange napasangan yero cammena nabita de nata dan na loriawa lo tege pale semua naik ke atas. Masya Allah. Lo yasi irwai. Tempon nangi lo yasi iro. Poncoki bicara. Tempon nangi nabi tak pura ricamme ilamma niro. Tempon pura ni ilamma mendrek mana toni iro nangi wai lo yasi. Monro ni syari'are watuna.
tempona monro syariare watuna malaikat yang mengatur hujan natoro niero nangi wai camena nabitta menre eriase diaturlah maka datigi monro melo ipatappa yero nangi wai yero meno wai camena ro nangi nabitta menre diaturlah oleh malaikat yang mengatur hujan gangkana narapi ni siddi wattu na paturuni pengala ta'ala busi yero wattu bosi silino aku ni rawattu yero malaikai na panonno ni fe mangewe camena na bitai na panonno ni diaturlah tasidie kampung sidie kabupaten sidie kecamatan dan lain sebagainya diatur seluruh dunia maka de ahli sejarah tigi monro tappa yero e camena ronangi nabitta loriase tigi monro tappa risi dietana disitulah akan dibangun masjid rilalenna tasidekam nadekna kama lino narekodekna puramanang ipatatongi masiki yero nange tanah purenon retat yero nangi we camena nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka di dalam masjid itu ada berkah Rasulullah kaja gaga ma bonga ke masjid ajak gaga ma tutufero rilalanna masjid sisa lasana rilalanna masjid karena di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, maka dari lalenna iyewe ular ramalangi yero Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan pentingna lori pada idik manang ya naritu melo i bengkele alewe rilalenna iya ular ramalange terutama rilalenna masiki melo ki bengkele agatta melo i bengkele melo i bengkele tepat talau resesi arajanna pengala ta'ala karena pada sesungguhnya sininna pakkasiwiang ipapolewe de lain sangadina melo ipakanjaki tappa elau resesi arajanna pengala ta'ala ya narona kada nabita jaddidu imanakum pakanjakila pakabarui tappa maka de sahabat ya Rasul kaifa nujaddidu imanana pekke carana ipakabari tappa surona pengalatan qala aksiru min qauli la ilaha illallah pamegewi baca kalimat la ilaha illallah kenero pasanga kisinina tomatu ak ya mana rilalenna iyewe ular ramalangi pamegewi baca kalimat la ilaha illallah sarik wamangi yero tepat tak penak macawe isi bab ngalatan tania bawang idi tomatoi faralu pamege baca ye kalimat la ilaha illallah namo wijawijata terutama awijawije melo ibokonga makadade tu gaga puang sangadina pengalatala nasabak nareko ibo ko ngamewi jatta maka dade gaga puang sangadina pengala ta'ala baja singa die matan resikolana na angka bokonna maka dade gaga puang sangadina pengala ta'ala makanja isipana nareko angka wijatta matan repangkakna na ibo ko ngamo maka dade gaga puang sangadina pengala ta'ala malampui si balikanna namo mariawa jama-jamanna sedie tahu nareko
dene pawarakangan tritomatuanna kalimat la ilaha illallah waddingi baja singa dia na ceko-cekoangi padanna rupa tau mak galungi ne sai galunna tau lain dangkangi na ceko-cekoangi tau mancaji funggawai mon rioloi napa pusa mon ritangai napa kere-kere mon ronriwi napa cilia makai dekne warakakan kalimat la ilaha illallah. Makanya di sini na tomato aku ya manang parissa manang wijata parisai. Pada moga roya katai maka dade gaga kuang sangadinaf ngalatah. Apalagi tahu maku kes campur-campur si balole tahu si campur-campur. Kamana anata kalolong kamana anata na darah tatana-tanawi. Angkamana si sana pada moga akidata yero newe si sero. Pura kejadian kema telepon tabe pa ustaz milo kamaku tanah kada ka iya aga. Asang kaje to mati wa di moga ro yasam pajangan. Kada ka kusal lang yasam pajangan. Ko tania sallang de na wa yasam pajangan tu. Aga papi balinda nasa puramo sallang Pramona sa salah pastas. Mapikir ka, aga ya sa pura salah. Makadayero tempo na malolol monrona desai pada muki maki agama sisan na lawi kotai masikolah tako engkau roani ni wasisang. Melo afe bene. Maka de keluargane yero uraniwi na podang yero anak-anak makun yero ipu bene mokkona salewi agamamu maceriwi agamana calo lakem karena cinta yang berbicara tanpa dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah nah salaya agamana na ceri calon agama, na ceri agamana calon lakina. Diponcoki bicara, na rapi pasuka na rapi pasuka. Angkanya keluargana lo malay, melo pakalu pada agamata na rekomate ki di selangi, ya naron aku tanah, ya sempajangi ki, ya naron akada puramo selang. Terpasok pada dampak ya de itu nawa dia sempajang atau nareko tanyani salat namu pura salat kanya pasangnya ki jagai wija adalah amanah nareko makanja ibu konna wijata insya Allah wijata sopun rengi kita marilalan na suruga tetapi sebaliknya nareko angka tomatoa ni temi anak-anakna terbenam di dalam lumpur jahanam dampak ki wijata tanreki rilalanna lumpur jahanam. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah mengingat waktu insyaallah subuh pasinari sambungi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiqi wassaada wa aqim wajhaka lid-din wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.